ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯜ ꯇꯥꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ STV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯜ ꯇꯥꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MPCCꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ S. ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯣꯔꯟ, MPYCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ W. ꯑꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ M. ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯇꯦꯔꯥꯈꯥ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯒꯅꯤ, ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ and its ethnic identity ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯐꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ? ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ? ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯋꯔ ꯕꯣꯠ ꯑꯋꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯔ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯜꯍꯧꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯚꯣꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯔ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯥꯔ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2027ꯗ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯦꯞꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯥꯕ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ꯫
Hojikti asigumba yamna ningthina koilas tharaba amasung nithina sin sanjalaba lambising asida miyamna gari thoba amasung chatpada yamna nungaina chatpagi saktam adu ISTV news na uba phangjai asigumba yamna ningthina semaba lambising asida miyamna chatpa phangbada miyamna kari phawbagi haibadu ISTV news ta phongdor wa phamaya puna lominasi Kulungumang lambi si kano si menor si semak pasi yamna nungai je ruga in seman hingba mara gobindagi changliba men sumgi corner simtaga andro parking machine si phau tanga semhan ningerwa se bansram gi siso yaragati masi sitaga sembi ragati asai sing khar sauri si lelam jaw phun thoi se sai na yama thoe masim tali khara toni hojik sagalagli ba khoi gi road ki phibam si yebri ab lugai jare aduga tungkoi da su sakada bale yaragati daka da lei ba drain se auktak di sek dokhan ha di hai tare bara kuire basi drain ja phuk sek da se ar bar bar ga do khete ta ba isi jor ek chetha ba de labi chapa ko pru sa duai ta ba atai ba phal su koilas tha ba se hoi thara be dok chure bukai ado asigi concrete road sida lobak surrounding la agadi khare siap or ka do bale khaje andak de kha thana phajana tha badi male ba kon kyang khoi chatoi no khotoi ne de khoi ju adugi expert na tan khangdre phul hoba matam de nungai te lok thung ba khoba mayam tawe du hojiti adugum bu fare hai tare khoi de su nungai ra upun du chendram ne na pali ba comment amadi PR lai bidagi smaina step khalo khor pirak pasi lebang miam gi hai tare sigidi oini yam phaba madi oi dubu as a public amoina hygienic badi khoina kitang quality maintain laina tawba ama khaksu ta honi kai gina da koila singa lingi matam da tharam bagi quality du hujikan se yaudrabra hai bagi khoida nungang ba pokpam lei maram di kai gina da tha mari manga phadri ba koila skairak pa pot holes lak ba khoi area jagam adum le jai ba tung koina chatpa matam sangna sijina ba nungaina ba hena sijana ninge dubu smaina upun apun tholam badagi laina tena thol pok pa da badagi di kitang kan thokpa nungai aduga pot holes le helak tabu sinidi akhoi gi chathok chasin di am nungai bam di o hele abdu ma thamjagi sekon gi traffic point ta ba phauda hana ising he saubaga khuyong na thunjin ba adagi sing gari chatpa ya da ba mayam sing dugi oina di hojik phabugi oina di lambi gi khudong sa da ba do thudong na leitre Kornai matung da jahi enu matung di da akoi si da phami popam je ophun cha ba da na gi ba kayam yaure ngam da ju kayam yawe do hangtak chi khangong da na jahi ama pha de kana tha ani ahum haranggadra chigi manung di da moina kolas te ophun khangam dre haibadagi lamben thingjanni haibadagi mayamna thajalladi haibadagi kolas ma te ma tha gi badagi kitang di nungai ba phawre huji ado matung da ju yamna ahemba mak natta ju samaina nungai ba ama samaina khara oheladi phani lambe ji ne ayamna koina wari je asuma tongan ba miwasing ISTV news ta phongtorokpa wakhlol gi matung ina athuba matam gi manungda mari le number department amasung authority na aikoi tongan lambi sing asin thina kolas thaba amasung thina semjilakpa asida nungai ba phongtorokde adubo hojik imphal manungda leiriba tongan lambi sing da semjindana leiriba lambi sing asi athuba matam da amukka hanna masining thina semjin beraga miyam da chalhan ba phanglabadi amukka nungai gini habu wafam phongtorokde ISTV pawgi damakta cameraman yumna mangang galuna pawdam jerba kumar jit wahimbam ISTV news Imphal East District hapta kangjipung Nupi angang singbu masa mau fana thamnabagi pandamda September 13 tagi October 2 fauba sathagadaba swasnari sasak parivar abhiyan Bishnupur district ki oinasu ngasi Ayushman Arogya Mandir PHC Laimapopamna senduna Laimapopamda leiba Arogya Mandir Laimapopamda hogdokre Thoramatuda Nambol AC ki MLA TH Basanta Kumar DC Bishnupur Puja Elangbam SDO Nambol Tongbram Syam Kumar CMO Bishnupur Dr. L Rai Chandra amadi Laimapopam Jilla Parishad member K James na chingbana athoiba mithung sing oiduna saruk kya khibaga loinana nupi amadi angang singi health checkup amadi test kaya su tawkhe MLA Thanauzam Basanta Kumar na imung ama mapangal kalhan ba haibasi imung adugi mama oibi sing miron binupi singda afaba chinjak pizaduna masama ufana thamlaba matamda afaba imung afaba khunai ama soidana oiba ngamgani Prime Minister na nupi angang singda ahenba mityeng changduna mapangal kanba lamdam ama oinabagi pandamda September 13 tagi October 2 fauba India pumbada chathagadaba thoram masida Bishnupur district ki oinasu pangthokpani loinana mama oibi sing amadi nupi angang singbu hena mapangal kanana ba hotna minasi haiki Mama oibi sing se aduga nupi sing se moina healthy wana leitar koidi angang su healthy wagini families su healthy wagina sida mama oibi
mama oibigi magi health se mana healthy we later bodi families healthy oigna ba maram di mayam ama domestic duties magi tawom thokpa no magi to basi mana healthy we kana to bungam doine ba cha isin thon bagi bo su natraga angang sing school chapagi like tam chapre tayari to bo su so many duties a woman has to perform adugi masida akina mama oibi sing si natraga nubi sing si bi akina health care phajana yengsin bangam tar bodi hairiba family do aduki matik phana leiba angang jing semasu azana ngamgani पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मपोक कुमोन मरी लेना था अहम चुपना चथगदबा आत्मनिर्भर भारत संकल्प कैंपेन मणिपुर बीजेपी मणिपुर प्रदेश सिंधुना हौदोक्ले हाइना कैंपेन असगी कन्वेनर सोरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्पोक पर्सन प्रिसो सिमरेना फोंदोक्रे थंबाल संगलेन पांथोपा पाउमी सिंगा उनबा अमदा महाकना मखाताना स्टेट लेवल की ओइना ngasi था अहम चुपना चथगदबा कैंपेन असि डिस्ट्रिक्ट लेवल अमदी मंडल लेवल दसु पाक सना पांथोकने कैंपेन असगी मनुंग चना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लिसिंग अनि तरा मरी दगे लेंगाकपा होरकपदगे मेक इन इंडिया हाइबा वखलोंदा इंडिया के मियामना पुथोकचबा पोटलम सिंग इसागी कल्चर अमदी आइडेंटिफाई हेना मियामदा पाक सना खंखनबगी वखलोन अदुगी मखादा कैंपेन असि डिसेंबर 15 फाउबा चथगदबने कैंपेन असिना वोकल फॉर लोकल हाइबा वखलोंदा अखोइगी मियाम मसा मरोमदोम हिंगजबा ngamnaba pandam thamli मणिपुर लेंगा की मेसिनरी सिंगसु कैंपेन असिदा सरुक याहंदुना मखोइगी तफम थोपा थबक सिंग तौहंदुना मियामदा हेना वखल ताहनबा होटनगनी मीडियाना सु कैंपेन असिदा सरुक याबिदुना मसाना मरोमदोम लेपचबा ngamba इंडिया अहमा ओहलसी हाइखी Make in India, India the Pangriba, Akoigi Potok, Akoigi Kuchem, Akoida Lady Lon, Akoigi Chatnabi, culture, Mayam say Akoi, vocal for local, Mayam say Kangan Batavani, Kachin Guyada, Imam Mayamna, Shariba, Magi Panek, Magi Pion, Henlum Mayam say, Kanan popularized Wigini, Akoina, Mayam the Masikangal Erika. Masi popularize we han Batavani, make in India si popularized Wigidobani, self-sufficient Wigidobani. अदुगा अखोई मी मैम से लाइरब मैम से अखोई लौमी सिंग मोइन तौरीब मैम से अखोई पुखनन बहतनगदौबने हाबसे महाकी विशननी मणिपुर अखोई इमा लेपाक अखोई खुंगंग फंगलीब मैम से फजन योखत लेरगा सपोर्ट पीरे हरगा अखोई सेल्फ सफिशिएंट होइबा अखोई सेमजब मैम से अखोई खक्ता सिजिनब नतबा मीगोंदसु अखोई फंगनन बहतनबा मसी मैम से अखोई खुद लेरे अदुना Masi from 25 September to till Adel Bihari Vajpayee, Honorable late Prime Minister Mahaki Mapok Numit Power 25 December Power Masi Matang Chatkani. Think Health Think Pharmacist Cyber Themda World Pharmacist Day Lisangani Kunmanga gi Thauram Manipur State Pharmacy Council na senduna RIMS ki Jubilee Hall da ngasi pangthokre. Thauram aduda Health Service Manipur gi Director Dr. Chanbo Gonmai State Drug Controller cum Licensing Authority Seram Balesor Amadi Manipur State Pharmacy Council के President Rajkumar Basumani su sarukyakhi Palan Thauramasiga Mari Lainana Manipur State Pharmacy Council के President Rajkumar Basumani na hai ana layeng bada medical profession da lairiba singna yengjarabasu aroi badadi hidak haiba asida lakpana hidak pariba pharmacist singbu ningsingba mathau tai haiba wakhalon asida handak chahige thim asida palan thauram pangthokpani mahakna makhatana malem gi lairiba economic condition asi chakhatna naba hotna bada technical expertise walakpana production tawang ngamdabage khudong chaba lauraga pharmacist nataba non technician singi season naduna sen tanana ba hotna ba asi aranbani masina hakchang sokhanaba khudong thiba nanghanaba machak ama oheli hakchang fanaba khantarakpa matamda train handsing haibadi hidaki custodian oiriba hidak pariba pharmacist sing ningsing bagi mathau tai haiba asida mityeng thamlaga pharmacist de lisingani kunmanga pangthokpani haiki expert ka manaba adugumba kharadi khang haiba adugu tasingnadi pharmacist nattaba adugumba non technician jin sijanaraga mokoi gi business ta natraga economically upgrade tawnana bo khonariba aran khongthang do adugu mahutta tasingna train tawraba pharmacist sing amadi kenosing train hensing sijanabiraga chigumba train hen namagi workforce sama semgalaga economically su upgrade tawba asi natragati
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯖꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इचम चंबा लायरवा नत्रगी ना खुनबो रगसु लायरवा रगसु हेल्थ हजार्डस ओरकनैरमनै होजिक मालेम सिदा अदुना असिगुमदगी सेक्शन ननबगी दमकता होजिकति अखोइना खन्थबा मतम ओइरे मदुदि ट्रेन हेन कना हाइबा मतमदा डॉक्टर सु अदे नर्सेस सु मोइसु मागी मथौद लोइना तौनरी अदुबो अकोनबदा लायेंबदा इरोय लोइबो कंडीशन दि हिदाक आइबो सिदा लाकपनिना हिदाक पाइरिबो हिदाक की कस्टडियन ओइबो फार्मासिस्ट सिंगसि मखोइसि निंगसंबो मथौ ताय आइना आइगी हक्सांग फाननबगी दमकता खन्थरबो मतमदा थिंक हेल्थ एंड थिंक फार्मासिस्ट आइबो केनोसि लाकपनि चौखटपा अवनबा मतेंग लेबा खुनाय अमा ओहेमबदा क्लब अमदि मैरा पाइबी अनि पुन्ना चटमिनबा मथौ ताय हाइना थांगा एससी के एमएलए तोंग्रम रोबिंद्रोना खा थिनुंगै ग्राम पंचायत की मनुंग चना लेबा थांगा लवाई खोंगनांगखोंगदा स्पोर्टिंग डेवलपमेंट क्लब थांगा लवाई के अनोबा क्लब की संगलेन एमएलए मसाना अचंगबा सेंफम खुदिमक लनाय ओइना पुथोक्तुना साबा लोइरबा मतुंग संगाबगी थौरमदा हाइख्रे ngasi thauram aduda club asigi founder secretary khwairapam ibomcha club asigi president asem premananda thanga lawai khulgi maira paibi loop ki thaupuba singsu saruk yakhibaga loinana mla na sel amadi club ki asset oina ba chokri kuntra su mateng oina piramkhe mla na makhata na ngasi sangariba club asina khungang asigi hogalagli youth singbu afaba maikaida purakna ba amadi achangba misak amamam oina ba hotnabada achoba thodang laurakani haibagi thazaba lei miyamgi chakwa thaurangi development work kaya ama paikhalakliba asidasu AC asigi miyamna support tawminaduna chawkhatpa AC ama ohelasi haike ngasigi club sangaba aduda saruk yakiba club asigi former secretary khwairapam ibom chana club asigi sanglen asi matamga chunarak tabadage MLA na achangba khudima puthoklaga saduna ngasi miyamda khusinaba asina lamdam asida achauba ahongba laklagani haike Rimsta hojik oirakliba fibam masigi matangda uripok apunba loop amadi uripok nupi apunba loop na Rims ki director amadi medical superintendent unaduna wafam tara yawba cherol ama thabakta onthorak naba pisinkre wafam singh adugi manungda Rims ki staff amasung doctor singa patient amadi patient party singa pauk fongnaba watpagi thodok lehandanaba hotnaba Doctor amadi nursing soft skill course pangthokpa Rims ki media cell na matam gi thokliba wathok sing miyam da khanghanba media briefing piba Rims hospitality security arrangement review tawba haibana chingba wafam yawi hairi Wakhalon manaba apunba kanglaipa ki mangarak suba wama kanglaipa ki mapo kumon thoram lining thosana mai temple board haying khongbal ufong yumpham da pangthokre Thauram maduda wama ge president M Naukhamba Maitai former upa adhaksya Imphal East Ketri Tama LSBT ge vice president Vidyapati Senjam Harry Kon ge president Yumkhaibam Surjit Kumar Khuman Kanglaipak Maira ge chief editor Wangkhemsa Syamjai social activist Waikhom Jotin Kumar Laurembam Ongbi Asalata Tayen Jam amasung the Manipur State Panchayat Parishad and ex Zilla Parishad Thobal MD Abdul Latif na chingbana sarukya ke Thauram madugi manung chana saireng saidana bada makok mathang taraba sing saireng lanthokpa amasung mana mathumsu yenthoki wama kanglaipak ki president M Naukhamba Maitai wama kanglaipak na awa ana taraba singda tongan ba mateng sing pangduna lakli loan chawkhatnabagi thabak thauram kaya su tawduna lakli lamdam asida leiriba kanglu furup singna loan chawkhatnaba punna hotnaminasi haike Thauram asigi maru oibado moksai kanna honabada wamana zo thodang lugjeri habsing thamjari khoino si tungdo horiba sai naw maru pang tunggi jibirek oigodoriba khudimangna moksai khan kaidana thamnaba ozo layer pathar isi pathar danaba lonana manaba wakhalo lamda khona isi kanminasi loni isagi loan made mayek chakon honabada maleng oina tingreliba khongyang kya da khoi sauru yaminasi masagi mama lonbu nungsiba amadi mama lonbu kanu honabada phurukki kangluki Lining Kenaba Tamdana, Yokat Ministry Haba, Puning Tokapegi Adum, but Horam Kayamaki, Woman Pantong Luxury. People's Liberation Army ki nifutare suba mapo kumon ki thoram Manipur amasung Manipur gi wang madalaiba party amasung PLA ki unit department station khuding makta pangthok minakre hairi
लोना थिंख्रबा लुप असके डिप्यूटी सेक्रेटरी अमदा RPF के सेंट्रल ब्यूरो के मखादा लेबा डिवीजन के मफम सिंगदसु PLA के निफुतरे सुबा मपोक कुमोन का मरी लेना फ्लैग फेस्टुना मदे स्टार न चिंबा थेतुना मफम अदु के मियाम का पुन्ना थौरम पांगतोक मिनखे नुमित असके मपुंग ओइबा थौरमदी पार्टी की फिरालदा इकाई खुमनबा उतुना इमा लेबाकी दमक थवाई कटख्रबा अथौबा संगे मफमदा कोक नोंदुना इकाई खुमनबा उतखे लोइनना इकाई खुमनरबा RPF के एक्टिंग प्रेसिडेंट MM ngौबाना मणिपुर के मियाम दा पीबा याइफा पाउजल पाथोक्तुना मरु ओइबा थौरम ओइखि PLA की निफुतरे सुबा मपोक कुमोन के पाउजल असिना मणिपुर दा यलहौंगैदगी खुंदामिनरिबा कांगलु पुनमकना अमता ओइना पुनसिनथुना इदैपाक मियाम की दमक हेना मांगजल थाना कथोकपा ngamba नुंगसी चानना हिंगमिनबा अमसुंग माइपाकपा पुरकपा ngamba ओइरसनु हाइरि ngasi September tang 15 People Liberation Army PLA की निफुतरे सुबह मपो कुमोन थौरम के सरुक अमा ओइना इम्फाल ईस्ट की मफम अमदा खुंजा सिंगा लोइनना अचंबा थौरम अमा पांगथोकपगा लोइनना हराउ तयामना चाकलेन चामिनख्रे हुजिक अतेंबा ब्रेक अमा तंग लौमिनसे सिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल Free varicose veins consultation camp लाक्लिबा September की तारीख 22 दगी 28 फाउबा अयुकी पुंग 10 दगी नुंथिलगी पुंग 1 फाउबा free varicose veins camp पांगथोकचगदौरी सर्जरी तौदना अमदी अहिंग लेक्तना endovenous laser treatment EVLT तौबा ओइबना नाबगी चांग हंथहली लोइनना दाकफमसु लेहंदे अदोमना खोंगदा सिंगली चाउथोकपगी लायोंग असि लेबिरगदी खुदोंग चाबसिंग असि लौबिनबगी दमक सीजर हॉस्पिटल्स लागोल की कांटेक्ट नंबर असिदा पाउ फौबिरो मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक की मतुंग मखा तारपा पाउदा राजश्री भाग्य चंद्र कल्चरल फाउंडेशन मणिपुर सिंधुना राजश्री भाग्य चंद्र लेखिदबगी चाही चनीगा 19 सुबह थौरमगा मरी लेना ngarangdagi हौरगा नुमित 10 चथगदबा तोंगान तोंगानबा थौरमगी सरुक अमा ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट हॉलदा पांगथोकिबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन राजश्री भाग्य चंद्र एंड सेपिंग ऑफ मणिपुर कल्चर होराइजन लोइशिनबगी थौरमगा मरी लेना ngasi ayuk लंगथबल कोनुंग हाइना खंगनारबा मणिपुर इतिहासता मयेक सेंगना लेरबा अहानबा रास सानखिबा मफमदा राजश्री कल्चर फाउंडेशन के थौमी सिंगना राजश्री भाग्य चंद्र की मफमदा तरपोन कटखे तुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट हॉलदा पांगथोकपा थौरमदा राजश्री भाग्य चंद्र की फोटोदा मियामना हाईलाइट कतुना इकाई खुमनबा उतखे राजश्री भाग्य चंद्र फाउंडेशन के स्पोकपर्सन तखेलंबम इराबोटना नुमित 13 नि चुमना सथगदबा राजश्री भाग्य चंद्र की लेखिदबगी चाही चनीगा 19 सुबह थौरमगा मरी लेना ngasi मफम अहोमदा तोंगान तोंगानबा थौरम सिंग पांगथोकले श्री गोविंदजी मंदिर दा अकापालना संस्कृतन सक्कने निंथौ खोंगदसु श्री श्री गोपीनाथ मंदिर दा राम मोहनना लुचिंगलगा तरपोन कटकने नुमित निनीगी ओइबा कॉन्फ्रेंस असिना मणिपुर के सकनाइरबा स्कॉलर कयाना पेपर पादुना खना नैनगने बांग्लादेश अमदी म्यांमार दगी लाकपा म्युएसिंगना पेपर पागने हौरक्लिबा नहासिंगना रिसर्च स्कॉलर अमदी महिरोय 13 राजश्री की मरमदा पेपर पागने खना नैनबा असिना हौरक्लिबा नहारोल सिंह अमदी तुंगे मिरोलदा खरदा ओइरबसु कानबा पीरकनी हाइखे नहारोन छात्र नहारोन अदिगी PhD तम्मीबा छात्र सिंगना मियोय कुनगा तरुंगना मागे मागे पेपर मयाम पुथोरे हायरगा ngasiगी सिदा खनने नंबर चिंगबा यावगनी मखा तारकपदा अखोय राजश्री भाग्य कल्चरल फाउंडेशन मणिपुर अमदी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी अदोगे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृतना मणिपुर यूनिवर्सिटी कल्चरगा खुसमनरी हायरगा लाइरिक अमा अथुबदा फोंगनबगी दमकतसु सेम साजरी मणिपुर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के मेडियंग मखादा कंगलेपा वीमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अमदी थोंजू अपुनबा वीमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी
LTD Limited Kairau Women Multipurpose Cooperative Amadi Durabata Women Multipurpose Cooperative Society Limited na senduna Imphal East District ki manung da leiba Irilbung High School Ground da Rural Roots Market Skill Labor Employment and Entrepreneurship ki Secretary Su Oriba Manipur State Rural Livelihood Mission ki Director N Bandana Devi na haunabi matung ina haudokre Thauram maduda Imphal East ki DC Dr. Nevedita Lairen Lakpam amadi Nabar ki Deputy General Manager Bandang Air na athoiba mithungnen sing oikhi Manipur State Rural Livelihood Mission ki Director N Bandana Devi na Manipur da Rural Livelihood Mission lakpadagi maru oina khungang gi nupi singda sel thum gi fibam da fagatnaba ngamle mission asina khungang singda leiriba CLF BLF amadi self help group singi punsinduna tongan ba Deputy Commissioner amadi mari leinaba authorities singa tanaduna tongan ba loan loba ngamle Haujikti self help group ki maraktagi gram panchayat ki pradhan oiba Jila Parisad ki member oiba fawba yarakle Masi Saukthoksa ningaini nupi singda empowerment ama pirakliba asi MSRLM ki achoba thaudang pire haina khali lisingani kunhumdoigi me ahumdagi haukiba irang asigi safu asi khungangi lamda ayamba thengnabana MSRLM na ihau asida sagalakliba asi nathai ki kadra haina khalamba adu gitung oinana tung Khalamba adugi ona tainaba sing amadi tamda lairiba BLF CLF singi members singna masa gi leijaba paisa puthoklaga relief camp ta lairiba IDP singda mateng pangba horakpada aduki matik nungaiba fawi MSRLM na sungasi pangthokiba rural route market asi tongan ba mafam singda su pangthokna na ba hotnari haike apune piriba MSRLM na piriba startup fund CIF sikatna tana Magi tongan pa loan logzaba ngambakpa mudra loan Pm-Istv loan atu natana beneficiary oina atopa organization atopa agency line department ki oiba ngambakpa sijina SAG singse asidaida just MSRLM SAG orakanda MSRLM ki scheme gi makha khaktana tana atopa mayam ama leiriba singse asimoida phangba ngambakpa sigisu achauba koi keno khudong saba leiriba MSRLM ki SAG oibagi Manipur ki sigi 2023 ki crisis sidagi loan people say ayambana normal individual loan people say lepe na inatai ayamba bank ta adubu apo MSRLM ki SAG oragadi SBI oigera MRB oigera MSCB oigera sigi loan se apo avail to ngami ba so far adu singa misi kari gino harakanda MSRLM ki magi kanos na neba powers na neba magi thazaba mayam da MSRLM ki hanigi impact to khangwagi neba September 23 dagi hauduna Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee na jari bonda numit humni chumna Autonomous Council gi awareness campaign chatharakpa adu ngarang ahanba session mapung fana loisinkhre jari bonda numit humni chumna Autonomous Council gi awareness campaign ase Chengbil Golifar Wangkha Laikai Jalampur Khetri Khun Soibam Laikai BT Road amadi Laihaupopi yauna khun nipanda pangthoke Campaign asida Coordination Committee asigi Working Chairman Advocate NG Ramakanta, Vice Chairman Kaisam Kamdev, Vice Chairman Roman Luwang, Joint Convener Okram Lakhi Kanta, Joint Convener Rosan Irom, Co-Convener Dr. Raju Kumujam amadi Executive Member Rajesh Mangang Apu Maitei Khetri Mayum Indra Kumar na chingba miyoi singna sarukyakhi Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS की अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख ओइरंबा मधुकर कुलकर्णी अमदी RSS मणिपुर प्रांत की संचालक ओइरंबा डॉक्टर एल इबुंगो अहल सिंगना लेखिदबा RSS मणिपुर प्रांत की कार्यकर्ता अमदी स्वयंसेवक सिंह कोंजेंग लेखाइदा लेबा Baskara Pravada Ikai Kumnaba Utkre Laikidraba RSS ki senior कार्यकर्ता ani ki thawaina santi oina leinaba thongni kibaga loinana sarukya kiba कार्यकर्ता amadi swayamsevak sangda minute ani tumina leptuna awaba phongdokpaga loinana makhoi ani gi photo da highlight katuna ikai khumnabasu utki Haukiba September 13 Manipur gi former Chief Minister Nongthombam Birena hangdokraba matungda ngasi liangmai furup ki ima event iche ichan kayana makhoi gi lamda puthokpa organic oiba potlam kaya puraktuna Kanchipur Laisang Hidden Machinda yonba hokre liangmai ima event kayana purakpa organic oiba potlam sing adu miyamna yamna pamna leinakhi
Yagi anaba laibasing amadi yabu fana thamnaba hotnabada Imphal gi hospital tana chatpada kudong chadaba kaya thengnaramba adu kharada oirabasu koknabagi pandamda Manipur Rural Bank Kumbi branch ki branch manager Hais Dayananda thoram mapu oiduna ngasi Kumbi kaithelda Baru Dental Clinic ama ngasi dagi hangdokre Dental Clinic adubu hangdoknaba hotnabada achoba thodang lauribi former junior resident RIMS Dr. Wahengbam Sonali Lamdam adugi Miyamna Sarukyaki Hais Dayanandana Aikhoigi Mioi Bagi Chin Ya Taru Tarana Thamba Tangai Fade Mipum Kuding Magna Oral Health Care Mapung Fana Thamnana Ba Clinic Asidagi Kana Ba Lawbiyo Haike Ya haibisi ko yam roiba part amu oibanina masidu tingjang kaijang dana lei naba yani hanboina kumbida hangjariba sida mayam praja mayamna masigi kudong chaba lawbiyo Thobal College ke Department of Chemistry amasung Department of Environmental Science anina punna sentana World Ozone Day lisingani kun mangagi thauram ngasi college asigi multi purpose hall da pangthokki baga loinana thauram aduga mari leinana poster competition amasu pangthokre From Science to Global Action haiba pandamda pangthokkiba thauram maduda college asigi principal Professor A Nabachandra Thobal College Teachers Association के President N Ibobi, College asige Internal Quality Assurance Cell की Coordinator Professor L Akendrajisu Sarukya के अथवा मिथुंग ओकिबा College asige Principal Professor A Nabachandrana Ozone layer asina मियोय वा अमदा थवाई पानबा जीव सिंगदा पीरिबा कानाबा अमदी मियोय बदा पिरकदबा चैथेंग कयागी मतंगदा वाफम कया थमखे Thauram adugi saruk ama oina pangthokiba poster campaign adugi makok mathang taraba mahiroi singdasu mana mathum sing ngasigi mithunglen singna yenthokki All Manipur Art and Culture Student Union asinduna ngasigi nachom haina mingthonba ahanba amaksu state level patriotic song competition ngasi JN Manipur Dance Academy auditorium da pangthokre Thauramga mari leinana amaksu gi BP Samurai Latpam abungna Hojik Thokliba Lana Sida Horakliba Naha Singda Maraibang Nungsibaki Wakalon Sagananaba Amaksuna Paring Naiba Chatharakpa Ngasigi Nachom Handaki Oina Laibak Ningba Isai Changdam Nabaki Thoram Oina Pangthokpani Haike Koin artist ama oina lairagasu koina tangdu laitadaba punsi amagi mahing sida lairakpak matamda koina peaceful oina purakpase koina sanaba natraga akogi art and culture sina maram oiraga koina nungsinabagi oiba ihul lama se koi chelhan janing bagi akogi adom nakanda sangsanjabani aduga koina peaceful oiba ama purakpa haibase koina art and culture se masi yauragadi masi jana mangjin tharaga chatlagadi akogi art and culture sidadi thawolon bebar aduga taksi khasi haibasi compulsory dum oiba namaram oiraga ngasigi thorom asidasu koina art na maram oiraga mamangaida akogi lamdam sida akogi thawai kathoppigraba iramdam asigi tanglba mani kayada koina koida sardanjali katpa oina ngasigi thorom asi bangthoksaban RIMS na chathariba swasta nari parivar abhiyan gi Nepan suban numita nilit akan pata blood donation camp ama pangthokre camp masida miyoi humpurom na EPK numit asigi saruk ama oina digital ava drive yoga amasung NCD screening na chingbasu pangthokki Department of Youth Affairs and Sport na sinduna 3 days work camp ama di adventure camp ama ngasi ukrul da hogdokre program asigi saruk ama oina ukrul ge nayi kamphu lampakta uchara kaya thakre Marifu Taruk Suba Battalion CRPF na Water Resources Department amadi Lamphel gi miyam ga loinana Lamphel pata leba battalion asigi akoiba amasung PWD quarter ge iram na Nala Singh Sengdokre Swasta Hi Sewagi Makada Masram Dan Haina Mingthonduna Pangthokpa Thoram Adu Battalion asigi second in command Nandini Devi na hogdokhi Thoram Adu Mai Pangna Pangthokpi Bagidamag Battalion gi commandant Saurav Kumar Chaudhuri na Saruk Yakiba Singh Thagatpa Phongdokhi Puya Mai Thakibagi Apunba Ningsing Loop Kanglai Pake Chairman Oirambata Natana Panthoibi Sindam Sanglet Waheng Kumangi President Oiduna Leibaki Thawai Kayada Mangzin Thaduna Thawai Pangthok Piramba Ahal Ibunga Leima Popam Dananjoyna Laikidabada Puya Mai Thakibagi Apunba Ningsing Loop Amadi Akom Loop Kanglai Pakna Awaba Phongdokre Ahal Ibungona Hinglingai Matamda Leibak Kunaigi Tawbiramba Singthaba Naidraba Kaya Adubu Ngasigi Tungi Mirolna Sak Sonduna Lehauragani Haidi Aroy Badama Roy Pawa Mukana Pizari
स्टेट असिदा हौजिक मियामना थेंगनरिबा मवोंग मरिल तादबा थौदोक वाथोकसिंग पॉलिटिक्स ना थोखनबनी हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना हाइक्रे इम्फाल मनुंगी मरुओइबा लमसिंग समजिनबगुम अतै लंबीसिंगसु समजिनबिनबा मियामगी पुकनिंग सिंगसिलक्ले अमसुंग मिरोन बिसिंगदा अफबा चिंजाक पिजदुना मसा मऊ फना थमलबा मतमदा अफबा इमुंग अफबा खुनाई अमा सोइदना ओइबा ngamlagani हाइना एमएलए थौनावजम बसंत कुमारना फोंदोक्रे हुजिक फाबगी ओइना आईसीबी ने पिजबा पाव मतंग असे लक्षिंजरे मिदेंग ताबिरो पुमनमपु अमकना खुमजरी